Aita nubea nontu bakwithira nende ukiona akanya kangie Weru ena kwithira ukiota naira na ori kenda tuchietu iri nende Jumatano ya muthia mweri yonkarigira no ithirite wina ntukuenja kwi tariki 27 mweri ni wa kenda mwaka ni 2023 kwatwe ni kenda tuchietu na njira enda ya na Imwe nende atukubanganirite Weru ari kenda tuchietu. Abunge Bamiru kuria ngabana bamwe Mount Kenya barekane na thina Chemiru na batigane na MCAs buru. Atungire bakanisa ya Methodist mawa kuritogwa timbarubo kuma kiringa bana Kawira Mwangaza na kwa mutumani woga tuweka ngabana wa kaunti ya Meru. Mwathugani wa bakwithukira ni kibandeto makirigo ekirwa mpene na kinyo kinyithwa koti ntere chemawa. Abakaribu mubukuro kuga bakenga mutori woro kwirikana gutonya mundene yo mutonoina. Ano ntogodo kiona akanya ka twithire tukiota na era mwanka muthia kenda tuchietu muno to madithia Weru ene purity Richard na ngetwa PHINEAS. IMAANA Nteto cheru de mwikamberia aiche chongwa. Atalamu bagi siasa JR Kinoti na Oscar Mutugi bariwa maitia yaramanine yangabana Kaira Mwangaza ni kurea kudiria thina ire wa thiathika kina munini wokina nikene ndetomi bakuromba seneta kukemurwa muhio musonda yiro kethira nindi yo kinyambere ya Senate Kinoti na kwa kaborio ya MCIG kaitenekani wetana mbere kudura nirore bya kwata mbaru MCS braba ketha bakendi ketha kiamoni geto Nteto Mutugi karena utwambiria chio. Rwaria rwege kweberia ngabana wa Meru Kawira Mwangaza gitena rwitite na mbere kururia mutana gukera umuriro gisiasa ja Meru. JR marete na Oscar Mutugi barane thuji bagi siasa bakiaria ni bogite kumukangabana Mwangaza gucithira motukaine kwegitariri ni kurega kurekera munini wawe mutumantu ithinkia bakaranthi baranidia ndira Kawira na ikirwe giseniti etarekerwa we aumara na haja kinyoka ya kuthimeiya ja iku deputy ari na jo nyajo kabwiri kweja kagitate eja murekera kethana regere kurekanira ikumanisha jare jongwa wishaga deputy aona na ndijo jo karaje ka bibilia igarunanitie mantu kana umabugarukanitwe kwanu woka jo na jare enda jagitate kwantu bakwithirwa ake ati na nkoro kurekanira na we agitite ati harekeri. Biggest problem ira aireterete ikuremo ku resolve issue ya we kurega kuiganwa na munini wawe na number 2 ni issue ya kuremwa kuritaniria ngugi na county assembly na ndeje yara marete na shumirite kugane bakuthurane saini kira Meru sha kugwata mbaru wa MCS kire muswanda jura bakareta mbunge jwa kweberia ngabana Mwangaza gitene akiuga bati kwenda muswanda jojo irijo ringaiga na nkuruki akiuga saini chiketha chikira MCS baba mbunge ya Meru nyankuruki mwankande we na affidavit cha mwananchi bidha na prove ya mwananchi ekuga kinyogwa ugwa kuga ni amini kuga nde MCA ni mwananchi yako gitata ni akuwa na yo gituma wigwa nkiuga kana nkiariria mantu jegie kwitha kwina signatures chiko support na ikurega kenda twethera ire nini ire ikurega na ire chiri nyinge ni ire ikwenda ikumaanisha ije ka tuthithitie public participation na twathithia mini referendum kire antu twetha tukiugaga mwananchi the majority of the people bakuga we don't want it na keja gwita riri kaire beta bakagwa itugeja gwita kaire saneti twetha tukengo tukerwo te biobo na bio kugita bora tuchoke nturene then umenye maisha jenu kinyabue bore wananchi ja kwana thina na MCA ati corona kanyoka kwaria kaire ethe na thina ekurigaria koibo no mwanka bathimente tweje either yenderee kana baiguare tutiomba tutikaneneo bagitega threshold betha bakimenyaga
uria twerirwe na aria ketha ni untu buna twitite nabu umiti threshold ikario kuringana na uria senate yagitire atia tutikeje guciikira thine nene ngurukia iria tucitite tukugeria gucita kio. Oscar Mutugi ariuga nandi mbere ya URETERI atanguo gukethira ngabana Mwangaza atithikagira thikirira bawe na acumiritie nandi kumwa mataro akimwira kiria bati kuthithia nandi ni kuandika baruga ya kubuta ngugi ya ungabana ni untu akeja kwingatwa gitine kiu au ni omuthia kana iku kiawe kia gisiasa ukethera ati kuthikira advisors bawe no tumwekirira kidogo ara mantu zakinyite mwanka thai option iria iumba kwithirwo iki make sense buruke governor wa Meru Kawira Mwangaza ni ku resign mbere ya impeachment na nkimu advice tega nkumwakirira giki thuku ni onto arikia gwita through process ya impeachment chapter 6 ya constitution ya integrity ikethirwo ikiuga kuma au gwita mbere Kawira tikarorunga magiti kingi o kiria kia kuringirwa kura ni onto boa integrity issues ni onto impeachment i process ikethirwa iko justify that integrity ya mtu itigukinyaniria kwithirwa kithurwa gitine eni ntumo ya JR marete kiri seneta wa Meru Kathuri Murungi ni kwegita riri ngabana Mwangaza unwa kathita akinya Nairobi bunge ya seneti na tigire ngabana uju atirono kanandi mantu jaja una kathita then kumaanisha jeta kiri seneta wetu so bwana Kathuri no Nteto ichi jakiri uko na nukurika na egita rira ringere rira akurukire antu batamenya inori batamenya kethira ugo kwenda kana go kurega yani ukarindikwe karwegone au ande antu okarandi kururwegone riri no ntu nandi bawotwe twagutumire nikenda wita utu represent batu kethira tukuga na representatives wetu bakuga te wita wichira riri ugaitira buru ni tukuone we Weru ni au kabisa ukiuga kakinya ugo wengo wina experiences ciaku cia mantu uraja gwitaja tibugi kana uraja karitaja tibugi nikenda ndaike mwisho tumba ethe tumbana tukimenyaga no rikiri mantu jaja na tutikwenda kugwa riri buru tutikwenda kugwa na ndikiri Oscar ariuga ruro ruria ngabana Mwangaza aretete na rwa spindi ya 500 itha ni ruru gatuma muthiene jo waringana nthita mathana jaraja Musa you rush like lightning you crash like thunder zo izu muthia zura tukuona governor wa Meru agita gukinyaniria ntuku cite kuraza ano iguru ari chairperson wa Council of Governors tumurikanie kwina impeachment Nyamira County ya governor kwina impeachment process Kiambu County ya governor tutira igwa bakigweta mantu zau kana bakigeria kuza tonyera mantu za Meru tekaza any special those are all governors kethera kwina any genuine interest iriona gutonyera impeachment processes yu ituigwo uge bwao ke impeachment process ire kwenderera Nyamira County na ira iri Kiambu County kenda tumenya ka genuinely bakwenda gutonyera bakugeria ku protect governors baravena cases cha impeachment ki report ra Nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutugi kare right boya mutikikare nonto bwandeto na ingina kone ati nende atungeria baikuro county ya Meru ibartete mukana kiri mabida ba county barabakuwa bairuta mbecha kuma county ne cha county baibaira hibone ndeba chokya biorio kuni onto bo bari wa mutaratara yororikete kwedera kiro yo Weru ya yo community health promoters program ndete ya Meru nonto ranyiro gima bomwiri county ne Meru nendwe watine mutori murioki na kulikithia baba batongire baikuru kuma kaunti Meru bare MC bakoroto bakaraja na kinyaba nandi na iba chimretina kongera ugere bwao kimando ya kwetambere ndene kaunti Meru mono bakiamukana mabita bathirikari kaunti Meru baraba kuwa pombo tumira kuitambecha na tia tumikora gutebati inkwenda kuromba kwa heshima sana acting chief officers ba banenkeringwe na itukumenya bo ba money and procedural itukumenya thai as we speak kwena a lot of intimidation kwena directives ine kanirinde na thirikari that antuba chief officers bomba kwethira bakinenkanira tenders and procedurally na bambirire kubwethia ukarabati bonge bokurita mbesa cia thirikari obisine utumira fictitious plans ya training na traveling kenda isainwa mbesa itora sieta gutumika ki impeachment process na ito kurika na kinya last time ra kwa na impeachment Nairobi
irio mbesa cia kaunti ya Meru cietere ciombere kwithira ikiyo kwa wingi nonto chief officers barero eteni bobwethi kwina musemanio bobwethi bwikiti antu benu training baeta basainitho maratasi orongo alafu mbesa ikomba kwithira cietura itukumenya kuri tenders ikunenkanwa thai kwa haraka sana na muntu enenkerwa tender aita so 10 kana 13% katukwenda kuatire ana betu tubwendete sana na okioka matamurio yo muntu ungi nande nkona batero tererwa health totete tabwaga Mr. President atuendi vizuri hata kidogo. Lazima mfanye uchunguzi nto Meru County yetu kaetete kithiraga kabisa na gutege ntokengege kuthuku cha rotererwa gima bamwire rote na inya mbeche chekero ichiriterwe itokwandenya kumenya mbeche iu ire rito igeta ko nyara wa itetheka mantu yana ya thatu either wete ikamite yetu wete assembly o report guo kana wete ko yesisi o report kana ange naguo wetere woyore mbea chiagu nambi na salary mantu yana ya thatu kuri ambecha salary kawete gire MCAs o report mantu ikamite package justice kana wete ko yesisi mbere obungwa ngurukia tongire baba bagwiterwa ngiro ngima mwende na kaunti ya Meru ni rugwite no tongi komba kumbikana no ngangavo na Meru kwera mwangaza ke bebero nande kwena daktari ni betete ko go monto nande mara wagweta jabu na jaba bagweta ntuko baba bare ke news imbije na ruwa bamba ko bari ngitu transfer beta kuraja mononto ibariri endere manto ya yonde kenda jabua kawera mastingo kenda ero the promoters bau bakaya mashinani nau aitingo ke baba ange ba daktari ya baba aragia kenda Meru etho ethena thiri na ngwataniro na tuite urangoge rira governor wa Iguru akurunga makonania we kinya we universal health care yeke bura yendelete na bura omba ita ukire sibitari sekirinyaga ao ndene Meru mandaktari nikiatu kuonene ibara ya ndire kinya notice bakiwa within 14 days beta ko strike nonto mbere otenda wasi sibitari ndawa ira kemsene nkanire na cia bwithira kipindire arora mbisa cia ringwa muno thai ura tukwaria utesi bitari kinyemwe ndene Meru ina ndawa na wendi wa unandi ni atongire baria bakondo tonyera mantu ya Meru kumakaome batige akariba kaunti ya Meru batigire bathire thina cio bebo bongwa mbeche wako thiuruka na cio akiuga na milioni 70 mbutine engari ya kwithira ichete aikirite ba mbarira na bau bangi ngwanda kubera mbeche uchonthe ukuthiuruka na cio tugacithingata ciringi imwe kwemwe tumenye ina achumite ketha achumite kire department ya health ituize uten department ya titi mbecha thayo te sibitari weta wethira ina ndawa thaizi gote sibitari na equipment iri batikothera sire sibitari mwikirikira atu no menya na kimuinyite na ibatu tukwelwa thina cia kawira nontu ria ringi solution yeritiro Nairobi ya karira open killer na murimo ya soka ya twacia ringi kwina maana yare kutwibura kawira omwe kiao rira itukumenya kwina thousands bana ba Meru baraithirite akiata ngwe kana akademote unfairly urabwe Meru tebo kaunti cienu ko wende atongeria beto ngavanazi achore beto muno eginya rubo kwendro kinyara weta kwelenkanira ngavana wenu bokiwa kinya bubuge yako tuitene egino ntobo nonto wambere leo gomere boka bweta kona president na bwelenge deputy president nonto bwa ngavana wetu netalire thogu nonto ngavana zibeto uru itobo eshimiete na eshima reto ire ndumu anto aure kia kuoka Meru yongwa itethie nonto mbechi yetu kunenkerwa ituto kona buri weta mbere na ituto kona bura staff beto Ameru iboba ije na yao tato kuthura mwangaza sasa Imwe kuru ende no Imwe kuru na ande kuringaira antu gituma sijui nini atufanyi kazi bwa benye na paswa kabisa tutete tabwega kona ikyo toboria buru digane ni Meru County kinyatu to kwenda inyatu kona maendeleo yo to kona na ukwenu na maendeleo ya kadhidu acha tuejo na Meru ija bandirisho ne wananchi okaire ngiripotera URETERI betamuthuri murioki Omwathuganirwa bakwithukira ndiki Nteto na kwinyangia kamera cio mucemanio ya Gavana Kawira yokolea makiri tariki 17 mweri yunu esalesio munene kanga
roye kene muno ya Samaritan muritongo bichine ya gavana Kaira Mwangaza nekiri mpene no kinyithwa kotini ya mawana arerekete kuthomero Nteto na kurekirwo na mbundi ya ngiri 10 yeterete gamba iridirarikewe tawatarikio riwe twaringi tariki 9 mweri wa 10 mwaka wa 2023 ora nende athugani wa bangi baraba kuringanithwa na binyange bo bakwirigiro kinyabo kwithira bakinyithe kwa koti ntuko yaro Umwe ate kathwanirwa babe kirimpengo na ukinyithwa koti ya maua ni Salesio Munene Kanga urawije kene Samaritani. Ari muitingwe wa thirikari ya kaunti ya Meru akinyithitwe kotini ya maua mbere ya mugambithania Jason Hanali na kuthomerwa thitango akiringanithwa na mpithukiro cia andiki ba Nteto bakumembe baraba urirwe na mathaga yo ya ngwe ya nyango musemanio ne yo ukulea ya gavana Kaira Mwangaza yura yo ari nteresia makiri tariki 17 mweri jojo kenda nyuma ya kuthomerwa thitango ati ni umo wa kwithukira andiki ba Nteto na kuthukia mathaga yo Samaritan na kanite ara mugambithania Jason amurekerete na mbondi ya ngiri 10 mwankarire ya mbarika wetwa ringi tariki 9 cia mweri jwa 10 mwaka ju ntuku ya royo Alamisi athwanirwa bangi nkuluki barabathi tangi na maiti ya kwithukira andiki ba Nteto kireokolea ya makiri bakethirwa baikinyithwa koti ya maua nkiripotera Weru TV kuma koti ya maua Mbitawa Marion Karugi wa Kinywa. Angine kuna tiroro ya iretikio bunge bwa kuru kaunti ya Meru Gakimboi mwaka muthiru na rakinyo dirite emu timbaro mune no gavana Kaira Mwangaza na minete gavana nonto bwakirana ende akuwa naete mutongeria mwikumia na wachiri bangi tomi gakine dirite agita na mbere na kuwa gavana Kawira na kuthukia twanya twe kuru barabara ngenda uchuite begi siasa akiwa nende kaita gavana Kawira kwithira kebela itine kiu na kwa mwaka jomwe kuma gavana Kaira Mwangaza gutonya wathanine nethiritwe rukiri ni antu babaingi bamwashore ni nyabange kwa timbaru ja kwangerekana ntuko echo karoitho kiugo wengo na kujiria kanywa kawe na mwirukirite gavana Kaira Mwangaza ntuko nero nio tukure munyaka twakwatana Gakimboi ore kinyawe ogwata gavana Kaira Mwangaza mbaru atugwetro no mugwata mbaru Kakim no boy no kugwata gavana Kaira Mwangaza mbaru kagitane aka mwanka Thaa ari nte kugwata gavana Kawira mbaru na indicate kwebela bombere indejire kuona gavana te muntu aomba kinya wetwa undecent woman kana mwekuru mumiro aina heshima ciawe kana aina murunga mojwa agopotrembisha ya mwekuru ari na kinyanthoni cia mwekuru nuko mya mutongerio te muntu atithaira aina antu bawe paraba umbo mwira untu boibo kuthuka kana bobonge ibo kubua rona twambiria kwira gavana kumucorrect mantu ne jama ingi nontu ya mantu yonthe athithagia the wrong way wageria kumwira akaethia wewe mundu we ringi agakuthirete nae kwira agakumblock nuko menya na wetethia muntu utiko utethio mwetia mbere twendere no twajanengerekano nkai pengine ni untu kwa mwirire gavana tegera ado tikuthithia bobwega na ndi mugwati maruko munene ntikuga ngikenera we kuna kwera pengine ako block bombere gavana imwachi Anthony na atina qualities cio tongeria no ntu bakwithira aikorogana na tongeria bangi bonde all the 9 MPs na the nominated one woman rep senator yani atongeria opinion leaders bonde kwatuika kaba ukumena utiumba kwithira we mulaika bangi bonde bethira ibo baina makosa nende amanto ya torerie buru nia eyokosana na munini wawe ito kuona yari gavana etirite impeachment ire mbere reverend kana ndinji nera wani antu baba inge muno etikiria turi ekundi kiriko lakini yari yae munyenyekevu mpaka dakika ya mwisho wachoka wa mumena okolea shambuli ya shakaola eba kubwethie kurumanga antu amikia mwarine jo ndinji kendeto mwagira Anthony mongela ndi mwekuru mumiru na kikimeru kinya mweje atirumairwa ko genuinely speaking kutiro ndakarande na gavana mwera oni ndego support kenda mbona gintu kina mbua kuma mwaka jo 2019 ini ndaambiririe kuwa gavana ni mama na kinya phrase ukuwa gavana ni mama yaumanirie na oni Gakimboi
aturia atiri mbigiro kiuga ukolea shakahola no ithirito ina gavana kuma 2019 kulingana na uga na mwakira thaiji ntikumeneke gwa ukolea shakahola ndere me liken to shakahola no ntwira confusion etikueleweka iki into tu buranga vana wa ketrunamba ikuwa into ketikueleweka kiwikio okolea no ntu okolea burandire yire kumemenya tigento genuine kiotethia mwananchi uraba waiba utethia irane tool ya gutumira ego intimidate atongeria bangi no ntu MCA etawa jaba MCA bathwana nara awa ngavana atiko bwithia boboya nara the following day waiku okolea imwarine yo ithile na okolea iu ititite kwa ithile no ntubwa genuineness kana kwina uma kana akiendo otethia ntubara etite ometumira kenda athiria ithile ariku waikwa kwa DMK noena kwaria buthuku okolea regeta nariku igeta nara no raiki ruiba amenanire na ndinji no ntubwa muinyelia kuratwire amuinyeletie avumiliete be kumenana okolea yaikwa mwarine yao jwa ndinji kiwigi ntu shwali kikwiro ikiotethia na uma kana kwina weru kana igintu kiutumika ino ntu injironete ni kurita ngui no ntu na umbere kuura nio the former governor na aramumaria etikiende this is the two. What is this okolea thing? Ene shakahola igintu gya kuchenjia mathwane jamiru na abaoga nkoroki kutwika batu culture yetu ni eguokolewa gutiro tukarona meaningful development ko ibondo nkuwa ngavana Mwangaza atiko vwa ngavana wa Meru na nikande ya kwira Meru ndi very sorry lakini ikosa rirochokerete na mbuge rengi bere ya Meru bandu turi atongeria be corona ndebera na kwini ya kunene bagatunjanji na yukuria ngavana Kawira nkuwa round ye Kawira atitetha nora akageria kumuokoa na ngaga twira atiri ikawira ina bata noe ai muntu kiumbe tekura cia Meru. Okay, akemuthe buru bibire ni gite kiki nyamundo kwa gwitiria murekere ringi na ringi Kawira riro rya mbere ra jaira tumba kurekera ja thatu unfortunately manto ja Biblia na kanisa itofauti na siasa Kawira tutina thina noe jaoni ntina ine personal grudge noe ni burato kuona county itiwita bwega no ntumongero tiro tumba kutura kuwa mbuto 24/7 atekere mangazeti TV ya itienu no Meru no katukurira kutia amani ni otukwenda Meru county na katukwenda guchokia roi mwerene kenda twinde tukara na amani na tuko exist na kinyanga vana wengo atumutethia no ntunya kunwa kuna kunwa muno akiwa ambwe umani okay bwaga muno kiki je moni da kiki bensunda kana kakimboi naoni nde mutumwa ntipatere kwethirwa nkiongera kana ngitaura ni onditani na kona nde kumaja kengina nginene kinene ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mungera. Right, na nikumira kinda tunende Boniface Mungera tukiona kanya kakuna okende ukethiro gita kurinchokerete andatingi. auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 07402296
09 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwa ni mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Chacha! Oi, tudo nito. Oi, masa sopa, tatigo esira ya noko makaugo. Vare ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Right, niwe nontu bakutira witite na mbere kuatanira no nikiende tuchiedo tuchokereni atinindi Nteto kumbuka ati gavana wa kaunti ya Kirinyaga Weru na Wanakuru Susan Kihika barembireti ya gavana Kaira Mwangaza garuni ya rais kenda kuthaitha rais Ruto kurigiria ati kiengwa gitine nenda bunge ba kaunti ya Meru na muthuri wa munene ibarireti ontubona kuboria barekane buru na Nteto cha kaunti ya Meru. Abunge babari wa ibaichie ba uchwana na MCAs kenda kubagura bateaniria rwariro kwingata kawero ntubura gwitebo batithira nende bakiwa tambaru. Abunge ba kaunti ya Meru ndiangwateniro ya bungeni batongeretwe ni mubungo wa Bore Mugambe rendekere ni bagwetete magavana bange bana baraba kuweka bakwagira giteo akari ba kaunti ino bakiale bungeni muthenyo umnde abunge babaluga magavana baba bethirite bakire kole na MCs ba kaunti ino kenda baigande muswada ko ibya gavana Mwangaza obisini kato kwenda kwira gavana wa Iguru chairman wa Council of Governors, Governor Cecily Mbalile, chairman wa UDA, Governor Mutai Kaega wa Nyeri, Governor Irongo wa Laikipia. Tigane nina mantu ja Meru. Na kwamberia Jumatatu ikurari na atongeria governors baunda gweta bagambirite weka mishemanio nekenda batethia gavana wetu wa Meru na botiga kwaririria leaders wetu ba MCAs tigeni ubaringira thimu na tigeni ubachoa kulingana bunge baba matakale makariba kaunti ino kulega na tongole bwa gavana Mwangaza no mpasima yolegitio na kile mibango kwa Mwangaza obisini gutendo elio na mwekoro kankwira tongeria baba governors ora gukinyite thai denere leo ni utongeria bubwega tukwenda ndene ya Meru na batu tatu kuga kawira ane no ntoi mwekuru apana
urato kuga ni kawira turiarie nweta ngavana Meru kwa tututegera mantu ja gender abunge baba baliuga kari na tongole ba kaunti ya Meru ni baba kumenya mathina maria makwinyiria kaunti ino ilio wajibu wa maendeleo atugenda Meru ewe heshima ni atongerie bange bonde ba Mount Kenya Meru ikeja mwanki kwao maendeleo ya kukalika Meru ikeja mwanki maendeleo kwao jo kalika itwe tukumenya nake umetie itwe kumenya thine iri babu endelea na maendeleo yenu na atyo turuyo tumbochokia Meru kairi nikenda tuona maendeleo abunge baba batongole tuni mubunge rindikiri okagitaka ne bolite magavana baba kweja Meru na kuyonela bobene mathina maria makwinyiria kari bantere ino na inda yaborerie nango ndochokeria kairi kithibu kwenda kumenya uma botongerie wa gavana Kawira Mwangasa ejeni Meru buthiuruke maendeleo bukaria naja barabara jenu mantu ja irashi mantu ja ndawa mantu ya sibitari ja maingi bone kedeja ukalika Meru na tutomba kuwa tuna ngwataniro ya Mount Kenya babu governors bukithinga ta muntu no ntoi governor lakini raia ni kumia na ala ntore yetu ya Meru concentrate na county yenu katodhia county yetu ntumwa ya bunge baba kilima gavana baba na atubomba kwithira bakia Meru gitio na bomba kwithira bakia Bania na mutaratara ojo wa kwibia gavana Kawira Mwangaza obisini kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony rangi wa Kathenya. Right, na ingine kunete ya kariba mubukoroni babu gitete gamba kuinga muturi umwe rokwerekana gutonya mundene yo mutono inaure ni mututigi na kugamunda yokirana bawe ochiara tori barugwa mbere ya mwene ndira ekuyane ndina atigite andikiria mutano kyo mbere yawe muri okwa nende ni pakuda bakyura kedirikare tumirenjera yo nda ya kanabayo kyawado chara ne chobo bongwa Samuel Gaishima na Nteto. Babana kariba ntereche mobukoro chuka barabara na mudhuro umunene nuntu bwakira bakuga imukari umwe kuragana munda wa eka 5 ura atigirwe nithe arinda kaira nkuru ya muchujo kenda bagana na muru agina kuringana na atori baba nderi Ivasha uranwe ithe wa ana baba James Nyaga na Njero Ivasha agikwa atigire andikithia taito ya mundojo na rietora Njero uranwe ndaka yake irankuru kenda agaira muruagina bagya gume ende nyuma ni Njero ambiria kwingata muruagina katolikarete muno ne Nyaga akengwa muci ni muruangina onto munene muno muntu lele magira akaloza akagetha macani akaketha kaoa akendia marigo mawe gutekio wariu gutecani guteke kanake ni akuriritwe cionthe tuva miaka ngurukia 60 nilio mwana uyu acokete gutwika atinwa engwe muchionu na thie bululu everereku na muntu aina ciana ikuthoma na ni ciumite cukuru nuntu wa kwagia ki bici muntu aciarirwa au 1968 omo ni miaka 55 koguo no kaca kwithirwa kamwandikite ri ati muribe bariuga Nyaga atigitwe atari na ukinyo nyuma ya muruagina Njero kugaira ana bake mundora atwire na kwanda mwanka murangoni wa nyomba yake arankruki atemangite marigo na kinyakyoro amwenyangiria kioro okathi kuana nimbuka ne kukolera emamye nonto ciana kaikuthi kioro kuhugu nonto ni abzikerwe kioro marigo kan mukaga kolomba ndigo na nindigo ira Nyaga atorete alemete tonto ni akorete cioro cia muntu uyu amukorera cioro alega kukirireria ana cioro ni cia tukwita atia atori baba bariuga onto bobo ikiutha tena watho bwa koti burabo ugire Nyaga akaremo ndani ojo atwire mwankarira igamba rikathira kotini igoro tukuthie kwa ndici na baria palwa ni kuona ni abungwa Nyaga eritwe ekare au nkinya rire igamba rikathira
na riu nugo athiira acimbiririto ni akiuma njogu ni akinye kinywa ria rima ria mbembe na akerwa mbembe ni gagaria koma no kuona thina mbembe ci athi agetha mbembe ci abanda cia ikabandwa awonu ongia gaca akabanda agiketha mukakerwa kaiyite mwiriga ukugamba ku muno ni maraugire kwa ndisi mauga ati nyaga batie kunengerwa eka ichiere na njerwa tigirwa eka ithatu niko ungituika kuluma kama tamenyaga bura maugaga ni mamenyaga ende bariuga kaba bakaingata njeru nturenu bantu atunya muruagi na munda gunthe kwagaca kwithirwa muntu no kwinga mugundani ana ni tukugita atia nimukugwatanira muntu nu alega kolomia nyaga mugunda tumwenge community thirikari nemenye bwega mbariu lilekane haraka na leka kulikana tuona tu tukauga maneno ni matatu tukauga maneno ni matatu labda wahame hata hawa ama waende kotini ama hata waende mbinguni itochogetie kwaraniria na njeru ende tutira mugwatithania nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge achuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right, nonde kimira githirite gitana mbere kurumiro na mathina kadumba mabitha kumarwa nyine rokemri bithirite bakilunga izione kia gembe kwenda kwa sample cha kubuthiria ndudhuria kona nimbi bionganende mbika kwethira bikioneka kuma kire kimira ki mabitha babatongeretwe ni Stephen Onteri bariwa kwena kwaga nyinge irumirite kimirana nikyo nonto bakwenda kubwithio chunkoni wandene kumanya uma mabitha babara bakethira nindi bakilunga isione bia gembe North Central na kinya South kwa sample ibakutha bakiora kiaremi kwatanira nabo mira yetu ni thukitwe itarira aya kirawa ni ndawa cia kulebya na koguo ndi na moroto gutigira o mabungo ibukumenyekana bukonenie na gwega abwa akimera ikyo nonto mabitha kuma kirirwangi rokemri bakinyite ntereno chegembe na moroto gutigire bakuthiuruka egembe North egembe Central na kinyegembe South bakiyuchagia imera bia amira nikenda bathina mbere na kuruthira ochunkuni kumenya oma abukonenie na gwega abwa bio na ibyo bathite na mbere na kuruta mwanka thaino. Utafiti ile ambayo tunataka kufanya ya kwanza ni kuangalia ile madini ambayo yanapatikana kwa miraa, kwa sababu tumesikia fununu mingi kuhusu miraa. Mara inasaidia kutengeneza afya na mambo mengine. Kwa hivyo tunataka tuangalie kama iko na madini mbalimbali kama vitamin C, kama zinc, na haya ni madini ambayo yanasaidia mwili ya wanadamu na afya. Nonto chache to babuthitie bone miraa itina uthuku kire muntu kinyatea ibone miraa birembe kuthukia nanga mayo akimba kuthukwa ni sukari kana nteremende nikyo ntu bari arware kenda bayo kia sample baikia bathima bana bibotethia muntu kana nimbi imenya mwirine nikyo ntu bari arware na nikenda bomba kuria ndawa nacio ira ciomba wikirwe miraa onto orakawa kana ndawa ciayo mayane nacio ikwaci bina yacio utwike miraa nonto thirikari ni umitambwana ni mitigiritie na ni Kaskrov nio yumbe kuona ndawa ciayo nikenda miraa itatu ikairwe ndawa cikwaci kana cia mboga ikairwe ndawa cia miraa ira umba gwikire narua no kare miraa ruyu nite kuthukia nibu onto bari au gwende nonto mabitha ababa tongoretwe ni Stephen Onteri bakaithira bari gontuguko kwa igitara kiumia akimwe arimi na boiba kuru ibathina mbe na kuwatanira nabo na kubaitegeria barute ngui yao nikenda kimera giki kemera kithina mbe na uthethuka. Pia tunataka tuangalie kama kuna chemichemi za pesticide wakati miraa ina kuwa harvested, wakati inavunwa, ili tujue kama iko nayo, tujue ni vipi tunaweza fanya ili turekebishe ipunguzwe, manake wakati mwingine mtu akila ikiwa nayo inakuwa si vizuri. Na hiyo ndio imetuleta hapa na tumetembea Gembe North so far, tumekuwa kwa shamba 3 lakini bado tunaendelea kutembea, tuko hapa hadi next week. Twakitia ntu Igembe South ba igana, twakitia Igembe Central igana, twakitia Igembe South igana, kenda beta bapigi marito atutegeze ni bathu talite mire bakathima kouru ari bayokitia ba antu 20 ba Igembe North na niguo turi na uyu bange bakaithia Igembe South na bagenda kuthima bama bari Igembe South bange bari Igembe North mwanka twakishe miraa yetu ayekiri ukulukira ntu akiwa in drugs
itithukakia mwiri itithukakia antu betu mira yetu ikintu ikiega mwirine nikio ntu turarwari konkera rimetu bonde araba kona ngari cia thirikari cia mantu na mira baba support baboni la bira byumba ku samples kenda tumba gutethia kimera kiketu kiuma mokone ya andu ibara thuku babona nturene cietu nau bomenye ni thirikari betikiritie na ni rais wetu William Ruto nwe urutite amureje mira ne shulikiro ora atire atwira mira akagikisha au metethia na witogoro na thina ringi kwou eni njire emo ya kwanjiria gutethia mira Kumagebe North Petan Class Chabare Bembede kuma timao Boris tibarianite na ngabana kera mwangaza na mbango yokiyo kolea ba mwera nende baretire mirandi ewiti na mbere na ene tumini rekedire baguna bembede babari wa kwina mirandi imingere batire kwidira eba kinya ila kuma kedirikari ne kinyere direte kembere ne dirika endiru ende tireketie bakiyo ngabana batire kwidira nende ba kinya dairia ontune kombo kupate dia utorone Atongoria baba nthukembe the kumanteresha timao ba uritia gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza buruko litambango yokolea ntere yuro metoko antuko inkai na kurumira mibango mwanya ya thirikari kire mwinge buru ntere yinkulukia mubango yu batwija timao kana buri ituthuri ingavana wetu excellency Gavana Kawira Mwangaza na itukuga itukugwatanira na ajumbe betu itukugwatanira na MCAs Kawira na batere kwana na batu tutikwenda kwanya Kawira nuntu imwe kuru turiuga Kawira abati kwana nuntu bwa kintu gigwitwa development atina kyo na bwa mbere thoko ni atimuri municipality Thaa ikiarekero ko thoko ni atiatikiri ngari ekoria monki thoko neji na buru mkuluki murandi uyu ambirwa bisine cia thirikari ontere ucia timao yosto ewikambe ucia kwanda timao iji na yangi ya mangi ya rabo mburi ya burunko loki ya mubango yoyo kia kirenkia nturene ndamsaitira itimao town katikati na Thaa ici turigwa timao yetu iretu inya municipality ende tukoria timao municipality rietwa kwethirwa dab site sewer line chionde no out timao ire town na twina munda eka 50 kwa gitumbi jure akawira abati kwethirwa akija gwokorea agatuikiria dam site yeu antu au so kiwi kyo number 1 tukwenda Kawira jo tukorea ndene timau kwina store kireitwa aria kwambiria aria ya fertilizer batwe serial board twita Meru kana tugeta na nyuki othimia distance kuma aja timau weteta kugira fertilizer munkojo mwe timau o ukugira na aria Meru kana na nyuki na Ruto president wetu Ruto araugire gakwinika fertilizer inama na garage ya mwanki ni etwire ku na tutwire nayo na nirari kinya na ndereba au na turamiona we gitara kiraitu Kawira kwejari tumenyanga niyo ita ukamata muthanga na ndi kana niyo ita igaya ruje kwa wenja tumenyana tutimiona nyumba chiko ya nyumba ngurukia maita jatu bacha kia mwicho ikana karairire aja we antu aturetera sima moto runene ejere ya ng'ombe ukori na ndi ng'ombe ri kai keja kuoria mwanki antu areta sima moto igenda gitata so tukatega tukona Kawira buru tutumenya na rikitie Meru ntu amikitie angara tende ukethwa buru no aigwa nyumba ikoya na arua rune ni akeja akareta ng'ombe antu areta sima moto ijarire ngiona ng'ombe ikioria mwanki na bunge mpathura Gavana Kawira ukiriti na mubunge wa Boremu Gabriel kiri uria ucio mitia mirandi mwanya ikathumba ya ukiria mwingi ntere ijiburu bai murio mwaitio ugwa nukurwa na mujumbe wetu Rendikiri chairman wa abunge bonde ndene Meru ati nuntu umite buri tutarega kabisa madam Kawira numite buri na mujumbe oku Rendikiri twira intuko ingana weta Rendikiri bwa karobi chine kwariria manto jeto jaburi twira intuko ingana uringirite Rendikiri thimu abo kwaria development cha buri ugwa we gavana umite buri twira intuko ingana umutetheretie ngogire agwita Thaa itukuona tira mine enderete ya Rendikiri itukuona studio teu ne enderete ya Rendikiri au ugwa we gavana imbie kuombo tonia ndene ya buri ejaja town Rendikiri na ugite akagwatanira na antu bangi babega twake thoko Kawira thungu theta gwa kathoko bai thoko eu ni rachenjirwa iko Rendikiri na aria ntilimiti nengi etagwa tutwa nuntu banga aba nojo wetu kumia mutwe na nuntu atikaranaia na atongeria are mwigo karania na mujumbe owe uri owe bakaranite nawe buri
akure mwiko karani na tongere bonde ba Meru itu muromba buru tafadhali kawira buru kale mingogi na gaka na buru na riwi romba reo nene na mwankatha ini ontungavano yu wa Meru kawira kaya tende makire atongoru ya Meru amona akari nterio iji imukana yu kire atongoru ya baraba sio mite kuthetera ngavano yu Burundema. Hatu kuenda kuira our deputy president na president wetu tafadhalini mantu jareje aja Meru bukejo tonyera batu tu yakariba Meru katodiru na issues chetu chianja twetwingwa na batu tureona njirere njega ekodiru na issues yu no kwanya kawira mangavana jara na jojo tonyera Meru please ikiona account 47 ongavana na account yewe mtu na akari account yewe ani waiguru atigerie myake na atindikite myake kumyuto na age okorea ntona akeja na ng'ombe na ara na kuri Imwe kururi no ntikona akeja na ng'ombe Susan kika aja Embu ntikuona na gukeja no makobe ende bibo support yantu bamiru bae wa makobe na bae bati o mtu na menja kwawe nkiripotera Weru TV kumabore mbeta wa Kelvin Kimathi. Atongere bakanisa Methodist mawa barema bishops ma reverend aunjana Kristo ni batumirete na kayoka mwakwebiri ogwa timbarubo kirenga bana kera mwangaza ne ontobagira bakwa nagirete gitiyo munini okimutumanto edingia orani omobo baribone ndi ukabera enga bana kawira netete kire boichinietie enene ndi bakone imbirwera ari ngozi nentiri nibogite bakwata mbaro kwebiro koketene na inaibange kwana ontomutumani wakedira nende tukanga bana account ya Meru Dennis Mugendi na ugebubu athenjeri. Ni maaskofu aunjia na shirika ba kanisa ya Methodist ya St. Joseph Mushino mawe Gembe South kansa iria nayo ni omunini wa Gavana Isaac Mutumanto ithinkia aumite na nandi bali kanisa ni batumurite ukira kwao na kwira Gavana kawira mwangaza bataiji ni wakabagaruka na kuthithia umwe wao bamugwatire mbaru gukurukira mutumai ndi abarite na Asante Antigiri bataiji ntaiji ni onkerie ndu. Deputy Governor Reverend Isaac Mutuma ni memba wa kanisa hii. Sisi ambao tumesimama nyuma ni wazazi wake. Ni wazazi wake kwa sababu amesaliwa hapa, ameserve hapa. Na ni kanisa hii imemtoa kama minister. Na hata wakati wa campaign kanisa hili lilimsupport 100%. Na leo hii tunasema hivi kama wana St. Joseph. Ukweli ni kwamba kaunti yetu haiendi vizuri. Na yale maneno ambayo yanaendelea atuna amani na atuna furaha nayo. Kuria chionde kawira onere atondere no ntura kawira one no ntumutuma batu kure mutuma twaringaira na mutuma tuyukia tuikia kwa kawira batu turi biongozi ba kanisa na batu turi antu betu bembe twetie tokarande na kawira na tware to muri atiri wowe nanga mwana wetu ationa thina atwirari na twakikishira na twetikiria na twera mutuma batwe antu betu bonde benyumeku na twende toroma na tokarande twambire kubanga uthirikari yakara tukiringaira mutume tukura na tikawira twaringaira kura batwe. Kwa hivyo mutuma ari county government kwa haki yake no ntuma mano na ramwire kukandamiza mutuma amuitira stima nyumba amuitira roe mutuma inge engwo bisine mutuma achunwa aritibangwe bawe achunwa ngari achunwa into bionde na njuzi chief of staff wa Kawira eta TV ne aruma mutuma aua mutuma ka kumiera dhaniera nenkeru Kawira na kande bwere antu beto ba Meru boke ya kuona kuru ekeringe tuma kuru ekiaria te kuru ekwaria ne mweno kwaria ko ukerumikira mutuma arumerwe ne nchamba mbethe na nchamba mbethe must apologize to the entire clergy no ntumuntu arumire reverend muntu etore mauta na kanisa Methodist na Meru bonde no ntubakuruma kamuntu kangweka karuma His Excellency the Deputy Governor batu ibonto tukua no twende Kawira na areme kuwata kuro ciawe ruare tore Kawira no peu nderigirite twaringa kura no twaringire kura na wendo twaringira Reverend Isaac Mutuma are Deputy Governor na barina Bishop Kawira Mwangasa na twirigirite twabaringira kura bakambirio turitira ngwe tika twirigirite either toewa ngwe kana tuthithirwa mantu yangi twenda barita ngwe lakini nende utengwe tukuone kiritwa
kinya gethani baku na bishop na gwa na kurita ngwe utiyo tukuona biria tukuona ni ndwa bari kanisa bari ugasi kung'ana na ikyo kinyabo bakugwatana na bangi bare bakuakawira nebebere gitine bobawe imbiti gwikira muguto ng'ondu na kairi ni kuonekene tibwa kaguta mwekoro mume aka nyumba yawe endu mwekorokia atharaia na njara ciawe nende mwekoroyukia uratwanenkere kura akotharia nyumba yawe akotharia county toleletie na tuteta yari kuolelia ringi bado turethetie mutuma kama wa mama wa St Joseph tukorea county itharua ringi na wa abwa mamoyo Nkathai tuwete mutuma tureamwa owe na maromba tunaendelea kukuombea Mungu aliye hai nwe wetete okeria na wetete kwa ngavana na wetete kwa ngavana okawera na ngathama eta kirinyaga na ukwa wa iguru no ntoba mbere kawera aronere otewa omba omutethia ko iwa iguru bena Susan Kiika na olikinya kanisa nero minwe na olikilanje ibaro minwe aeta kuria wa iguru omenya bwa mbere mutumetete kwa ngavana mutumanetete kwa ngavana kawera na kangavana oku noko kathika meja ne meja na manto yau kawera muthiretie when they ask come kawera masingo amen itolongamete ne MCS beto kawera masingo itolongamete na everyone in Meru County utokwari wakawera boboya nonto kawera ntugekenera kinyire na ndenda kuora ma MCA beto na tongeri beto ba Meru monka thai tumechoka tote kuanda kwethira tu every time ke front line ya Meru imefanya Torua thai kachagua sisi tumechoka na mama hatutaki mambo ingine tunataka mama aende nyumbani ndo kwera ruare na ntio ogera one ikango kwera uma oweka wera owe o mutongeria yora kabaka kaombera kwethira kaugumeri nyene keta kunyororo akatenjete Dennis Mugendi Weru TV kanisa ya Methodist ya St Joseph mushini o Maua County ya Meru. Right, na tukima mawane ile tuthia tukiona kanya kangeka kunoka ndi nchokerete uringina nda tuingie ku kedro gita kuraya. Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Samba kega namba riena ciarinde morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamucie Samba kega namba riena ciarinde morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamucie Samba kega namba riena ciarinde morie gikamanwa ina kwe ngurubu nembega ene gwa kamucie Samba Inya *812*982# wekira nsambazira jasikiza tune yeku Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tuakurekera mtu. Wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Anti ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket erere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. GoTV is dripping in excitement. Join a sisterhood of unstoppable women as they seek empowerment and a little sweet revenge. Let the tongues get to wagging, because you mommy.
Brace yourself for gripping tension as dark secrets are revealed in Covenant. Not be followers, we dey for dark. And visit a mysterious island where your deepest desires are realized, but in unexpected ways. The guests are waiting. It's all here and it's all for you. Go TV, love it. Right, niwano ntubogweda iti tena mbere kuatana na woni nangena kone atinende akariba kangeta barabedrite bai mustari ni mbere kuata mbaru nakuruira ngabana kaira mwangaza nindi bedrite bakyaluka akariba iporiti yakawira ibute ngwe kana nende ederecho kederwa ndao ni onto mukonde yone ndio kwebire gitine itedira kikinyamudia ni bogete gutingwe ngabana kawira ederite akirita ira karinonga ikikona ni drama na sarakasi onto brani ndi bagwete nyana kwagira atungiria baingi bamiru eteyo Marion Karugi na arani tena kriba na tutumira ripoti no mwankariu otia kithetaira gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumania na mwankijura jwetete na mbere wa kana kaunti ya Meru eyo menye mukasi ekela ntomurome ka mumunta inyake mindro okiagwa ni ntomurome wa mora ntomurome ka ko itho ga gworwa inyanondro arome baba akworo akawira arome baba akworo akawira kaboro kirete usoke musio karime autore mawa athekire murome urekania mantoro inge nte kwenda kawira ya kwa ibika bonene muno koni ngomosauri nari saini thaire atege kwa ibiswa nikenda ebele na njirenje akenda ombeke wetaka onenya ngwe kungi nonto akakwetera aka impiswa uwa kwerwa basi manto akaya kuthira esimare akere kuthira na ire thirite tayari kuromba wathai mbere oterathira kera murungu bururi saini okume etekia bishop no togo kana thike bishop direct sandaka yonto twakuretera bani akariba kangeta gicione bunge kia Igembe Central barama itaya mainge barethaira bakithetera gavana Kawira na bo mwankariu barua ni bano iburu niwe nonto nekirite Amiru Nthao na matinda yate kuthira kurwa na atongeria bonthe na nonto bo itubu bari muria na ciebelie mbere atirekirithwa Nthao nonto mwanki yoyo timukabira rengi out of county 47 county yetu ni mwethire twekiritwe aibu sana nonto banga banororiku gavana Kawira bayele mbwe manto yate katutonere itonero mbere na itwetikiriria rakira ito ature na ituretikiriria barabatetekie mwanka thai so inkoromba Kawira arari nonto valieke na arekire ki murea site ya county aite ariarie na murea kidogo amuringire ngita boya nikenda county umba wita boya bayele kambwe o tote bati otumura kanya ka opportunity ya thina uya na mandibuti uya na batire mwe oria tukumenya aturunga mindene ya kanketa kwena sibitari yokere wara KMTC yatirwa ni regime yario ya gavana kiraito mwanka thaye ta laithwa yona kitha sibitari uno ithiro ikithitikiritana na etritana so inkoromba gavana au arakinyira buru Amiru twetikirie gavana ne boya nikenda Amiru mba kwithirwa ina amani gavana batu turanto ba Amiru na turingite nthi flat batu mwanka thai tweruma tukarumwa ithira kanithi tukarumwa inisio lo county otebo batu turuma Tietora Amiru ngenjie Amiru thaine na mitende buru na ko nontobo ntobo turu otenda wenge ko mbakori Amiru county ikawira ane ninkwenda kwira anto ba Amiru bedo bano ki na besere thaino nto mwathe ni murungu naratetherie kinya tumakiranga bana ringitha cianto nararekere nareke kuringithia anto tumare kuona kana naratuerie nkuno nchokia nkatho nonto president naraetere nuara mwinga ekwendu igoro nararerwe Kawira puru kethera nonere etenora unkumanora kekarera no bateri kwa akoro esima nonto bwa mbere kinya mure ambu ote moya esima nonto bakwethero to kwa nya akoro bara bonde ba iko esima o akethero aitia orento morome na we moko abati kwenda mantheke o aku antuko itekuraya arume batekiao na akabatekiao ende wowe athekania kanini deka mwate silaisi deka kwenda kuria kimwate kinene mwaroba barua gavana ni muntu munene otebati kwithirwa akioneka ngwini imwe ta ukolea indi Kawira nonto atirika kawa tendo ciawe na twacikirwa manto ya maromba yera tukuona utumba wikire rinda rukire oro withirwa kirumana alafu thaire inge wikanisene no ntiturona akinya iturura mauta ntona bishop iturura mauta ringi ni pastor o bati uturana ya mauta ni bishop
so iyo ngone failure na ikonile Kawira nyete bishop na toko akura twinthoka yo eka mucemanio ka muntu ng'ombe ng'ombera tokorwa na tokaitanga ng'ombera watia andro ere konto lakini no kuyeta wokolea kana kuyeta kuruthanithia ntu borwana wowe bobote kubua wowe soka kinyawe belete ne kiupio yo nya Kawira tora ng'ombe buru twacola tu bele bira tokuona tugarea no ntongo wo korita wombo kwire nya kiani ne buru mama kango kwira buru Kawira kiteke uteke aku buru no kuingilia kaile mipio keteke wiya ka no bateritha nabo muthia kiria kariba na tokomba Meru uri wengwa ng'ombe ikiakuya nje Rwanda ukiakura utumana nao wamenya utakuthia ng'ombe tai ng'ombe cia Rwanda irinywa itekuona muntu utocithiata no nto no kuranda na Meru ukiakwithirwa bishop go wari bishop utabuya ngabana wabuya bishop inkwenda kwira nto Meru ibwega no nto ibaronere umabo ibabati kuritorwa ngwe tukatuni bakwenda ibwega no nto rende basiumiritie na bendeleo sana maratasi ya kuona ne batena imani na ngabana Kawira na nakartangwe siawage no nto utemu ntongeri onge manda mugavana na usiano nwende na Meru County temu tongeri temu warimo tem bishop te pastor mandaktare duare ankwenda kuwa uma general ya mawa Meru nyambene general etena ndawa Kawira etha cia wake ya namboxi sigatoro amboxi nderi ya torwa cionthe karingwa ambisa siaringwa ambisa kwa tuga ngureta ndawa utenya panando ekuruba maternity ndene ya level nyambene o aita gone ekuruba batatu ba mamikuo daktari beto batari wa musara batona musara saindi ya mieri 3 ina kwira ngabana no ntongwe okolea ni aromere ngwe mateti ni aromere ngwe mandibuti ni aromere thano ura mbeo uretera ntu mbeo uthira kanithie kwethia ukiringa kaunti kwethia kana ura kaunti ringi chembu na kuko ngeba kuthithia nikenda ntu baanda thaino ntu ni itara manda nkiripotera Weru TV kuma Kangete Gembe Central Mbitawa Marion Karugi wa Kenywa. Right, na nimerie na bime bile bikulokite rais Ruto ari kulyonga mara na wikira wira ni akari ati barabara akajiondo di Weru riga chogori ekedire ikina karo mukanadi unge ende makira nende utingwe koneka kwambiri omtubura muno nende botiyete akari bamudambi na mwe kwa kirondene akaribane ndi bakwida bakyura kia ne ati bubongo kwedirite kwekare count bura kinyabutumite ugende na kinyawiki mirabionde ne adoko bukedera buri ontobo muno ntubokudoka ko barabara Martin Mugambi na Nteto inkoroki no ibarabara ya kuma Kajiondo thiko thungira iriga mwanka tauni ya Chogoria ire twikite kironda kya muteneka warire mieri iri na biumia biere kuma wira nebo mutongorwa mugongo ndagitari William Ruto ati akandarasi barabara enu bagachokera na yumbe kwithirwe gikirwa rami agaturiwa president kwa after mieri iri akeja nako gutondeka barabara akwa athire atia nyande moriga Nteto ya muthembo kaya tukingonja jaka mankula gutwene twamuthurire twamwere kura twamuchagwe president wetu ka tubangira ate onto barabara oranjika bakonagana na orandi ngithire kagero ndegwire njire gathone kwende na kuma kagita kaumia riere ne methiru contract na temweju barabara eno ethuritie akariba muthambe bariuga mutongorua mugongo kabenerie bakiuragia atongoria bao kuranchukia thirikari turagutwaidi igaturuthira mauntu mamega gukura gutike twarona miaka yone tuthuranite over 20 years gutitira gitatwana guku kana no katurigarite ona riu kinyanda kinga ino katukuria tuyerekerete ku na murediete kura Rewa kuria kungi kunde atuka besa sawa no tiona aika twibarigaru ene baumire baturethwa bagarutha bakareke kana batituthondekera ethwa batituthondekera ona atigatinda gucamara kiuga ngakeja gutwiranga 2027 ya kwenda gitianga kya ngabana ringana na bwatongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi baba bateri gutindika wikiro kora mieno kenda kandarathi baomba kwithirwa bagichokera riu nduga barabara eno it is a political nebatiga gutwenia kareke wa mbiuki MP wetu wa malo twadurire twendete muno no gutukinyangira guku agitwagiria guku twina deputy ngabara Honorable Wilson Nyaga Muisraeli twina ngabana Mudomi Wanjuki na barabara tutano na barabara mwanka raino
Kwogu bakerwo babange tabarondeke kwao twitumie. Ogwa yabo nene keria kariba baikagita taga kambure thiete kura bakiugaga barabara ĩno nĩ ĩtũmĩkaga kumirinto biao bingi bioremi. Aitha ino kuthiete kura ogu bwana njira ĩno twĩtigende ga kũringa mĩtaro ĩrĩa ĩ njirani ona uka mtuta weria ati umba ukinyeria ithukagira njira na gwitikana njirani au ni asara gituyumba kwithwa tukiona. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Munini Rais Rigathi Gachagua akiarekire mucemanio na arimi na wateri bakimera kimayani na ugete agekirane na maakarande na wakiri erekeria bakrone ndi barabara okenda kudira magamba yari koti kenda gucokanire kimera kimayani. Gachagua ariwa nkuchenio yichitomete muremi akethira kinyele kabonene na kedira atikona oguni bonene kumania na urimi wa kimera ki. Ugonjwa na kesi. Si ndio? These cases between former directors and the present ones. We talked in Kericho, lawyers from both sides waongee. We see whether we can have a win-win situation. And I think I want to come in now. Nilikuwa nimeita Bwana Kanyago tuongee na yeye kama wazee. Na wale wengine nitajaribu kama mzee kuwaita hawa tuone kama tutakubaliana. These cases are detrimental to the tea farmer. Because ile mawakili munalipa could defend. You don't bear that cost from your pocket. It is borne by the farmer, isn't it? So mtu yote anapeleka wakulima kotini is an enemy of the farmer. Because sasa wewe ukipeleka mawakili hawa na vile wanalipisha bei kali, lazima walipwe na hiyo pesa ni ya mkulima. So allow me a chance to look for these directors. We see whether we can agree. We try to persuade them ya kwamba these cases are not good and they should think of the farmer. And if they are genuine, that they care for the tea farmer, they should find a way of withdrawing these cases so that we can concentrate on serving the tea farmer. Timu ya mubira magoro ya Kenya ni Harambee Starlets nithirite nini kiona kia okuruka kiri mukondo yombere yokuruira kanya kakuthaka nkindano cia Africa nyuma yakura Cameroon goru inyako ithatu kiri mikwanze penalty nyuma kuma kathareka ngoru emwe kiri mukondo yombere na Yueli. Msungu anaingia na kupata bao. Goli fataki ya mbali sana. Harambee Starlets wanapata goli la kwanza. Cynthia Shilwato anaitwanga madabo. Umsana na ile shuti kali na ndio tumeona kwamba shuti lake limepatia Kenya bao. Falon. Unalamba mwamba. Wame manono na ndogo tusaidie leo. Antigo! Kenya! Sheri Langati! Cameroon wamebaki. Sheri Langati anaipeleka timu ya taifa raundi ya pili. Anapiga penalti na ustaarabu sana. I'm happy that we won today. We went to Cameroon. I was told there was a lot of criticism. I don't read social media anymore. I don't go to social media anymore. But I'm happy that we played according to plan in Cameroon. We lost by a solitary goal. We were not intending to lose. We opened the game today. That was our plan again. And we got a goal. We could even get more goals.